Chibowa location ya Kajuki Geoffrey Mutugi na ataririte sub-county gamba ng'ombe je tongerete ndene county ya Tharaka Nithi na makarika jantano chiari na kijana babari kugwatwa eyukure wa kiare ugitabo bujanite na antu baguchethia ni madaktari barabari interete ishara county Embu na nabari bakiwa gutungatirwa ntere bagatigirwa ni bagutano amwe nabo na kathite kundi mwanya bire bigwatanirite na thirikari kenda kurwa na makarika tajaja bakiwa bagatigira ni ontobo gukinyamuthia. Samuel Gaishima na Titoija. Indeni ya chukuru ya secondary ya area Murigi indeni ya wadi ya Igamba Ng'ombe kiathoni ya kurikiria urutani bwa kiumia kigima kiri ana 82 ba ari barabarutanitwe mantu megie kwimenyera rira bakugimara bakirigagiria na ntano cia ari amwe na kugia ana bari banini. Urutani bobo buraburuthagwa igikundi gia Seaford Kenya wakira Disemba ya kira mwanka bwirigagira kuthiria bru ntano cia ari amwe na ndaino cia ana ni ya sub-county no ya Igamba Ng'ombe. Seaford shirika rya thari maturene riki itangwe ukiria mugongo jwetu kiumia kionthe kuma Sunday twaraja na ana 32 ana 82 nikera twetha twenda bo nikera tubaitana mantu amuturire kuna aciari batura barumite rutano rwa mwana omware bagaicida yana bagabatana ya rungu nau ote muntu kabamenya kinyane mundu wethara mwana are wao mekera wa ajitura kini ikwithwa na tani mbe kuna madaktari na abwa cibitari ino cietu nene ta mesiara ukwe pengine mwana kuthia ku tuka mwajia kuthia ku cibitari tuka kuria raisirita tukamya kandika thiri atanwa lakini thoroko rebo ni thiete nguru kabisa na tuina nkatho sana nundu bwa sirika Seaford ngugi kumba kwithwa kunyanjani. Kuringana na Margaret Ikera uranwe murugamiri wa ikundi iki ya Seaford ana bababa kurukirite urutani bobo ibagatigate mianka 11 na mianka 15 bora ibu ukurubura kana gakari kaigagwa kari ugwatini bonene bwa mantu mama. Apart from mantu ja rutano rwa mwana omwari itogwitana na baba mantu jange ya mengi muno itogumita ke muturire itogwitana mwana oyo mantu ja kithomo kiongwa na tomba gukiria kithomo kiawe na tomba ko manage time kiawe ne kenda tiketho enda thina ku manage kingena ke mantu ja menstrual hygiene ana baba ingere mwe ejieje bateta bakimenya mantu ja ndamu ciao cha mweri joto ana beto baba ingi bagete mimba itwerirwe wana watanwa utiomba kuthoma no ti concentrate kirathin ukewa wina stress wao mutane na baba ngeti batane ale menya butanwa ti wega utano wantu mwari watanwa utiomba kutethia muciaru waku kagitakara ana bari batanagwa tona bakende mantu mate mega muno sana batwika ana baithi bakigeyaga anda kagitagate kara gatagirite ana bakageyaga anda kugenda lakini thaino tukendea na njira enu ya guthomithwa mantu mau mantano ana betu batagutano ana betu no bende bona kithomo gikiega bakendea gwa na njira ciagirite. Chibu munene wa Kajuki Geoffrey Njagi akiuga ati wanawegwa ntano ino ichinyiete bonene ikiringithanwa na mianka ya agumbereni ndongi mwanya cha thirikari amwe na bia matabibi ibabatiri kugwatanira gutigira ati mantu mama makuthira bru ala kabere tukambiria ntano ciari na wikiro mono gukundani ya ile ya Igamba Ng'ombe na itombie kukambana nacio kurwa nacio asati nao kukurukira masirika tamama twina mwata Seaford na other partners mbali mbele kuthina mbere bwega ukeo Seaford tutikiona mathomo mama na riponde barabataya the other time ukeo kwina mathomo mama Seaford no geria kuya. It is not over the fight. No mwanga twendele kurwandwa eje nikenda tukinyakia muciari ora still romete rutano nikenda wewe ngwate kumanisha atokume ogathiria kimira gyaku atokumwe atire rutano rukurikido wakati rutano rutothaithia mwana owe kai ateithia mwana owe kithomo. Kiripotera weru weekendi kuma ntere cha Murigi wadi ya Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.